กุมสังนิสมนิปฐุมเมยนิสมเลปขัดนิงานีอันยา Rainbow Mizo Channel ทิรตุเลง่ายทัตุเตจิบายกันบุกเลเท่าอาเจ้าอิสราเอลจวนอาเทนอมปาเลสไตนียนเตลกาแอร์สไตร์มังะใบปุยทักนะอันกัลปุยจูตบสันลวินวอยน์แทงคานใบปุยทักในกัลปุยอาลานียาอัลจาจีราอินวอยน์ลามาไลฟ์อัปเดตอันในดันจวนอิสราเอลีแอร์ฟอร์สจะจวนกาซาชิมลัมปังะแอร์สไตร์อันนี้เหตุเฮียนซิวิลมีแห่งมาจัดตินนุนนะอันจันพานิตินอันรีพอร์ตอันนี้เฮมิจุงจังอาเฮียนอิสราเอลีฟอร์สตันทุชัวอันเสียมดันจวนปาเลสไตนียนซิวิลียนตะฮีกันทาร์เก็ตอันนี้ละวะเฮแอร์สไตร์อาเฮียนตูมาดังทาร์เก็ตกันนี้ละวะปาเลสไตนียนซิวิลมีเตปอทาร์เก็ตอันนี้ละวะกันทาร์เก็ตบัตจูอิสลามิกจิฮัดคอมมานดาร์นี่อันที่แห่งปาเลสไตน์ฟิรฟิกพอลตะเฮียนเอ็งไลปอยน์อิสราเอลตันปอยอันคอยเรงาอิสราเอลปอยคอยตุมินร็อกเก็ตตั้มตักอิสราเอลลำปันินฮันดอนกับชัวกาอิสราเอลินเวนหิมนะคุลโรปุยตักไมไอรอนดอมจวนแห่งร็อกเก็ตตะฮีโลกับทะเลเซจวนอิสราเอลมีปุยตะเฮียนนุนนะอันจันหิมเลตโดนาชูวังจวนปาเลสไตนียนตะเฮียนอิสราเอลรัมชุงะปอยเลียนตักอันคอยมาเฮียนPalestinian Islamic Jihad Group tahi me mi kantumani antibok Wafa News Agency report anpek dan chuan Israel sipai tahian an target nia an soihi Gaza Stripa chimlampang rambung than chhungah building lian tak civil mi chhungkwa tam takin an luave Islamic Jihad Group Commander chetna Khan Yunis Muna top floor chu an bitumber ania he building chhongchung ber top floor a hian Islamic Jihad Commander Ali Gali chu achenga tichuan he building a hachena mun top floor hi tarketa an mangta hetianga Islamic Jihad Commander tha an tumna wang hian civil mi ten nunna an chan pha nem hleni anti Wafa News Agency hian report an pek jaldan chuan Islamic Jihad Commander Israeli Air Force 10 targeta handon neighbor Ali Gali hian he airstrike kawang hian nunna achanani tin han report bok hetilai hian Palestinian Islamic Jihad Group ta chuan thuchua an siamjui vele ngala Gaza Strip chimlam panga Israeli Air Force 10 airstrike naya beipui handon thakawang hian Ali Gali Islamic Jihad Group Commander hi athia ama hi rocket launch unit ami ania Islamic Jihad Group 10 rocket an ka chua tu renga hian rom hanna siam tu le thupetu ber ani tin an soibok tun hai chawa hian Israel hi athenom ram telaka achana thin lea haiwang hian western ram sang tele US ngai poin borok muanom jok an nei theina turin Israel hian amhalak dan hi thak thleng turin an lo ngen towa Al Jazeera chuan voin chahmalama report an pek danin UNIOA Middle East palai na thoktu UN Middle East Special Coordinator for Middle East Peace Process chuan thuchua asiam danin Israelin van borok atanga beipui hatha ka wanga civilian ten nunna anchan hi thilpom jam thai mi alawani atia UN Middle East envoy Torwa Neslan hian asoi jaldan chuan Israeli airstrike awanga civil mi poisoilo ten nunna anchan hi kadem takjata hei hi thilpom jam thai mi alo ania hetianga tharum thwa in beina chokchuak tu akon san jongjong ta chu inveng phim khur turle borok monom jok aum thaina turle hei nek boiton na hi ti to pani thaina turin an thei to pa in peng dai turin kangen veveni hati United Nations Organization Chief Antonio Guterres point thuchua asiama Gaza Stripa civil mi te thina hi kadem takjatani atia tuna Israelin Gaza habai mekna hian civilian poisoilo ten an nunna anchana civilian ten nunna anchan le hengjinga hian no pangle meichhia te antel hi thilpom jammai chi hanilova choplet chila topsan hal turin kaduani tin statement ati chok bok ani Gaza City Al Jazeera reporter chuan amhuna tanga report apek danin
nilai ni zan lai dar som panni apelatranga darkar ni aliam nuwa khan Israelin Gaza City airstrike anlo nei to chu anron thar tholea anron target bar Islamic Jihad Group Commander Ali Gali hi Khan Yunisa hian awmani ti hi engtin nge an hriat ti chu kan hre thailo na a chen na mun hi mimal chen na mun ni se chuan civil mi dang tam tak hian an tur lo tur hania Mahse Israeli force ta chuan apartment building pakhat alua top floor a awmani ti an hria Mahse he apartment building hi civilian chhungah tam takin an luani ti khrarang chungin airstrike hi ron nain Khan Yunis muna hian tukin jing ma taka khan tum ni airstrike an ron naya ti chuan he apartment building lian tak mai civil mi tam takin an lua ve hi bom mangin an ron beya ti chuan civil mi tam takin nunna an chan pha an target berpo hi tha ania Mahse mi pakhat nunna lak du wangin mi pui poi soilo tam takin nunna an chan phani ati Palestinian mi pui tam tak chena mun Gaza hi sipaiten an thun nuaya anta ani deu bertoa Gaza City din mun hi tuna chuan thalo tak ania chiatna thlengpo ni tinin azwal zelani ati reporter hian asoi zeldan chuan Ali Gali hi ama po khan tha tum ani toa Israeli force ta hian van boru ka tranga beipui thak na airstrike anron kalpui masak khan adam khochok thai hlawa Mahse tuntruma beipui thak na anon kalpui le a hian mipui tam tak jinga tha anitani atia Mahse Israel sipaiten airstrike manga han beya bomle rocket te wang hian nunna achan nge kalhumani ti hi chiang takin hriat thayani lawani atibok Israelin thuchua an siam dan chuan tukin jinga hetianga airstrike kan nei na chanchu Palestinian Islamic Jihad hauta hian Israel van boruaka rocket anron kapluta chumi chanlet na tan chuan he airstrike hi kalpui ania he airstrike ka kan target Ali Gali hi Palestinian Islamic Jihad rocket launching force an hautu pa ber ania Islamic Jihad hautan Israel poisai na tura van boruaka tranga min beina rocket anron ka thina hian mo phurtu ni antibok Israel sarkar hian pu chetna adong nem malmal ta hlemaya Palestinian Journalist Syndicate PJS anti ta chuan Israeli force 10 foreign journalist te Gaza Strip chhungah anlu chu strict takin khua khirzuile anita van boru ka tanga in beina air attack Israelin anei mek na hi cover tur chuan beit hanon kaltlanga cover angaya Mahse beit hanon le tuipui kam zongjong ta hi Israeli force ta chuan veng himin Gaza City foreign reporter te anlu tur chu strict takin andang mekane tin anpu ane Israelin Gaza Strip vela airstrike manga beipuya thak na hi voin hi ani thumna ani toa tholeni tangkhan Gaza Strip a hian airstrike an nei trana tichuan nimin nilai ni tangkhan ramdang reporter ta chu Gaza khopuya hian lu anram ti talawa Palestinian mipui telaka anchet dan chu Khawvelin mit mua puanzar andu lo wangin hetiang hian ma anla Israel hian Gaza City Palestinian mipuiten antorna ron cover tura foreign reporter te lu phallawa hetianga andang chathi danbo chetna crime ani tin anpu bok ani nimin lama kan chanchin thara khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu trongkam kha kanron soilang toa voinchun darsom pani arik madeu khan Al Jazeera in live update nan nei dan chuan nizan thimhlim lampanga khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan prime time TV thucha soin Palestinian Islamic Jihad hotele Palestinian Hamas hoten hian tun matranga kanin dorton dan chu tharum thoa in chanlet ton na hi ania tuna hian borok chu a alin al chuka Mahse herang hi ala top lawani ati Prime Minister Benjamin Netanyahu hian tuntruma airstrike manga antha tak Palestinian Islamic Jihad Group Commander hi natakin avauzui ngala khoi muna pomla kan murang cha englai main kan mitatrang hian hi bibau ngai lowa Mahse kaini chuan engtik huna nge tile khoi muna nge strike naya kan tha don che ti hi thutluk na kan la siam lo mai chau ane ati voinchun darsom pani vela khan Al Jazeera in report anpek zui dan chuan
Israel hian air attack mangin Gaza chu abeizui jela Mahse Palestinian armed group ta chuan rocket mangin an changlet ve boka Israeli official ten thu chua an siam dan chuan Gaza tang hian Palestinian ho te hian rocket zalit chuang anron kap chuak towa rocket anron ka chua tamjok te hi chuan Israel ram ha kap thela atamber chu Iron Dome mangin ka thak ania Mahse rocket hi an ka chuan hem em bangin Israel ram chhungah puak ta hi thren khat awma chu chuan Israel ram chhungah chetna engemozat athlenani antibok Palestinian media Wafa News Agency report anpek dan chuan Israelin Gaza airstrike anaina wang hian civil mi poisailo somni palin nunna anchan towa heng nunna chan zinga atam berta chu meichiale no pangte ania heng anron thatak baka hian Palestinian civil mi poisailo mi somrukle palilain liam antur to bokani tin han report ane hetilai hian Al Jazeera reporter chuan voin chhnu darh khat arik madeu khat khan Gaza tranga report apek danin atlem bera civil mi poisailo somni pasarin nunna anchan towa Palestinian mi puita zinga liam tur somsari le paruk ayatam hanom to boka heng liam tur zinga atam berte hi chu serious tak anni tin ha report thung Israelin mi pakhat thatuma hetianga Gaza airstrike ane wanga civil mi dangtam takin nunna anchan nia Palestinian hoten anpu wang hian ramrang ten Israel chu andem thu ansoya civil mi te thina anthlen tirhi thildem omtak ania pomjam thei anilawani tin anpuang deuh rang boka Mahse heti kara hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi alatop lova abultan na chau ania he round hi kanzo fel huna chuan Palestinian Islamic Jihad Group hotele Hamas hote hi nuai darvek ani malo chuan he round hi hatop don lawani hati Israel Palestinian ho inkara buaina hi nitelin aso sang chotial tiala anin beiton na wang hian nunna chan po anpung chomek zelboka Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan Khawvel hian thilkhriat thiamlo annaya chu kantrenom ramhrang ta hian Israel hi kumkhua omle tolo tura min nuai bo hi anthil chak ber ania chumi tan chuan Israel poikhoi tur hian ti khre annei ngai lo boka voitam tak Israel ram chunga hian chetna anthlen tira alaksa mos Islam sakhobetu ten pathian hanbiak na huna tang hian voitam tak tharum thoa inti buaina hi alo chuak to boka Israeli Armed Force nunna chan pha po tam tak anom to bok ani atia chu wang chuan tun truma beipui thak na kan kalpui hi kan rom han lok angin amor kan bok ma lo chuan Israel mipuita tan hian ahim lowa chu wang chuan top san hi kan tumri lowani ati hetianga Middle East a boina so sang tak mai le boruak thalo tak mai haum chhomek lai hian Russia in Ukraine haruna kalmeka The Guardian in voin chun darh khat vela report anpek dan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kanram hian spring counter-offensive kalpui tur hian hun tlemte kanlama moa tuna hian malam panin ke kan pen thairang towa lotlin na po tam tak nei thaidin huna kan ting towa Mahse mipui tam tak nunna kan chana Ukrainian sipai tam tak ten Russia in dan lawa minruna wang hian nunna anchan to boka chungta chu changlet lawa ngoi san hi thilti thai ani lawa hei hi kan pomjam mai don lawa Mahse hunrei lo te nga kan langa ya Ukrainian army ta chuan combat brigade thar tam tak kan din to chungta chu in paisa in anum to boka Mahse tuna hian kan hamek chu kan thopui ramhrang ten armor vehicle min petura han tiam to chu Kiev lo thleng tur hian amwang chang deuh hlaka chung kan ral thuam ta chu counter offensive kan kalpuina tura hian kan man tangkai tur te ani wangin hunrei lo te nga hret kan lama moni atia President Zelensky hian asoi zeldan chuan kan territory kan rampung than ta hi veng him turin thei top kan chua hetianga kan ram veng hima thi huama kan beimek lai hian mitam tak ta chuan ngai dan idea hanaya Ukraine hian Russian sipai ta hi pressure hapelet theilowa
chu wang chuan hanram bung than te hi Russian hena hian lan mai se chu inram na kong ol sam berani tin an soi thina Mahse he kong hi zo tur hian engram ma hian andu ngai hi kan ring lawa Russian Federation President Vladimir Putin hena hian turam hian nge anram bung than te pephal omle ati President Zelensky an he thucha asoi nuloka hian Russian border region brings Ukrainian Armed Forces chuan drone strike anaya drone manga baipui thakna ankalpui chungchang hi Russian brings regional governor Alexander Bogomas chuan thuchua siamin Ukrainian Armed Forces chuan drone mangin kanram chhungah hian strike anron nei ngeya he drone strike hian targeta anron nei ber chu Russia Rosneft Oil Company ania he oil company hi Clean Sea Town bulloka om ania Ukrainian Armed Forces chuan drone mang hian he company infrastructure tam tak te chu anron ti chia oil thletfim sa man mai thei to anda khomna oil storage tank lian tak mai pakhat chu an bom chia hei wang hian Rosneft Oil Company hian oil tam tak achan ani ati ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongaya milo subscribe sakjal turin kan som chawa tichuan lo nen kol traula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia